Su ai nai to le छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भूली सी आशा जानता रोको छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरी मन की. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Voi nahiangin apa polian dragon fruit milo thuna atui done me mani tuna kalau yang He ko vel thim zinga eng ta nin ti lau lovin sual thim mi to nang u kan pathian shin suan ko velang am ze si rin na in he na kan san do he na quang chwa ro lal i swa ma chwa ni baural me te chan swa twai ro gần lệ nghe đó là đi xóa thứ đi thấy là dù gần lệ âm lệ tu bất thiên và y lối bỏ cái thiên đùng buồn khói xuống nhìn đại bộ nọ cái lũ chua kê lấy mal xôm na ai mel mu phía tung nhìn calvary आप हिंदी में क्या बोलते हो? बड़ा. And the opposite is? छोटा. Which means small, right? Small. Okay. Can you make one sentence by using the word big? बड़ा से आप एक वाक्य बनाइए. हाँ. ये टीवी बहुत बड़ा है. यह टीवी बहुत बड़ा है, right? Okay. By using the word छोटा, small, make one sentence. एक वाक्य बन. ये टेडी बेयर बहुत छोटा है. ये टेडी बियर बहुत छोटा है, right? This teddy bear is very small, right? Okay. What do we call black in Hindi? Black काला. And the opposite is white, right? White is सफेद. Okay. Say that that bag is black. This bag is black. ये काला बैग है. Good. ये गरम चाय पसंद नहीं है. Good. Come inside को आप हिंदी में कैसे बोलोगे? अंदर आ जाओ. Yes. And go outside. Outside को क्या बोलते हैं हम? बाहर. Go. जाओ. Yes. बाहर जाओ. Good. Very good. Next one is friend. Yeah. दोस्ती. Good. And enemy is? दुश्मन. Good. That means enemy. Memma. Oh. Okay. I have many friends. हिंदी में आप कैसे बोलोगे उसको?
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. Good. Translate it in Hindi, okay? I don't have any enemy. मेरे कोई दुश्मन नहीं है. Good.